I pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u novi videoklip. U današnjem videu igramo Farming Simulator 15, na koji ste vjerovatno vi niste ni rođeni kad je napravljen ili ste tek rođeni, ali dobro, ja ga igram, ja sam bio tek rođen. Igramo na mapi Brojnoholor. Ne pitajte me kakva je mapa. U današnjem videu idemo u šumu. Na njivama nemam posla, tako da idem u šumu. A imam neke zanimljive stvarčice za šumu. Trenutno je mrak, izvinjavam se, ne mogu ništa po tome. Idemo sad lagano, da ne bude dosadno. Ajmo malo promotati. A taj zanimljivi stroj je ovaj stroj ovdje. Vidite. Glasno moram stišati. Je bolje ljudi ovako. Evo ovako ćemo. I da, idemo u šumu. Mislim, ne idemo u pravu, idemo u šumu. Ne idemo. Ja sam tu trpao već nešto drva. Samo da ja ovu sklopim. Sam sekunda. 3 sata kasnije. Ovo ćemo znači ovako. Da, dolazim i drugu subotu. Tako da veliki pozdrav za moga druga Đuru, s kojim ćemo snimati video u subotu. Nećemo otkriti koje igrice, to je igrica koju već imamo na kanalu, će biti još pošto. Mislim da vam se sviđa, a meni se sviđa tako da igrat ćemo ju. Sad napišite mi u komentarima da li sam dosadna sa tom igricom ili da ju igram još, ali je bučan ovaj. Idemo sada po drva. Idemo malo, ako vidite ovu planinu ispred, idemo na tu planinu da sječemo drva. Popećemo se gore na vrh nekako i sa vrha ćemo spustiti drva skroz ovdje dole i odvesti na pilanu. Vidimo se dok stignemo na početak penjanja na brdo, jer ovo ide jako sporo. Ćao. I ljudi, evo, približavamo se. Da nisam puno isjekao, sam isjekao nešto da malo bude zanimljivije. I sad ćemo mi tu lagano, evo da vidite. Ovuda pa gore sa ovim strojem. Pa da vidimo, evo malo izvana, povišna kamera, malo izvana da snimim. Ovo je strojčina, ovo stvarno ide u godoš. Kida, ima 250 komanja otprilike. Tako da mora ovako dobro da ide, inače ne vrijedi ti para, košta me 200.000, 220.000. Evo vidite kud bi trebao se moći ovaj stroj popet, ali se ovaj ne može. A dobro, možeš tu. Pokušavam iskipati ovaj drva. Pošto nije fora je. Ja sam moj upa. Imali smo mali ulje zato što ja gledam malo kako se sve snima. Sad ćemo ovuda, ispala su nam ova drva. Da sam i tijelo. Ti malac, ovdje smo mi došli. Ljudi, ne znam gdje sam. Ne mogu se ni gore ni dole. Pokušavam se trenutno popet, ali vidite, ali je problem što me blokira drvo. Evo ga. Sad sam ja sam sebi zbukio. Op. Evo ga, idemo. Ljudi moji, gdje smo mi došli? Ništa ne vidim.
Ovo je sve više loše što razumijete gdje sam trenutno, ne znam ni ja. A evo nas, prilike na moje farme, ono do u daljini što se vidi. A mi ćemo sad ovdje usjeći prvo drvo, a to je ovo, pošto nema ona smeta. Tako da palimo našu husvarnu i cijepamo. Da vidimo kako će ovo da izgleda. Padni sunce liti kao lajsavano. Neće ljudi da padne iz nekog razloga. Pa ga ide. Gimber! Pade na struj. A ljudi moj. A ja sam morao baš na struj, sad ćemo mi. Dobro, nije ni veliko neko drvo, ali nije moralo na struj. A dobro, jaki struj, sva sreća. Znači, siječem na neka 4 metra. Ovako prilike. Tako ću se ja stumbat odavde, stumba, tumba, rumba, tumba, tumba, rumba. Jao, ljudi, pomozite mi. Sva sreća. Pa, struj drži. Idemo sad u struj da ne tovarim drva. Prelazimo u radni mod. Zakupljenje. Da natovarimo ovo drvo koje smo usjekli. Šta ljudi mislite koliko metara drva stane ovdje? Ja mislim da jako puno, pošto je velik jako struj. Malo nas prevrći. I moguće da ćemo se prevrnuti, što se upravo i dešava, zbog toga što struj vidite kako stoji. Sam sekundu da ja nešto probam, ne znam. Sad ćemo ovo je. Idemo probat. Šta nas koči? Evo, probat ćemo sad ovdje zoveti ovako. Oj. Moramo se ljudi pomjeti. Ne može ovako. Ušli smo na nezgodno mjesto. Jako nezgodno. Ne znam kako ću izvući struju dalje. Vidite da se stalno sudaram. Dobro, izvinite što se upravo čuje usisivač. Moja draga baka usisava. Baš sad. Gdje smo zapeli? Idemo ljudi, idemo, ne idemo. Gubimo neđe snagu. Ja ne znam što neće. Gdje nesade drvo? Ljudi, nestalo nam drvo. Dobro, ne vezi. Možda sam trebao neku drugu planinu izabrat. Sva sreća pa bi drvo. Ljudi, idemo sad srušiti jedno drvo i probat natovariti. Evo ovo ćemo što nas priječava. Motorka neće da upali, ljudi moji. A sve je to staro, bolan, koristim 100 godina već. 10 minuta ljudi već imamo video. Evo, ovo je jedan od najdužih video, ovo će trajati jedno pola sata sigurno. Pošto 10 minuta je već prošlo, nismo ništa napravili. Možda malo dosadan video, ali šta ja mogu, nemam više šta toliko snimati kad mi dođe drug. Upravo mi treba mi stići neka oprema,
s interneta, pa će on biti live-ova, ovoga, onoga. Joj, slomi nogu! Ljudi, pali smo. A što neće da sječe, đubre? Kineska, husvarna kineska neka. Viš, ne radi. Oj, bože. Kineha, ja zato se onaj čovjek zove mu prodavnica Šćing Čung. A ja ima da mu reklamirat robu, brate. Može nešto da drugo. Ovo je dobro, super. Sad ovo drvo i ovo i sve ćemo to išvajsat. Dodole ovim strom, to ćemo pokazati, to je moja neka nauka. Bacit ćemo i dolje, ili ćemo i dolje sasickati i fino obraditi. Evo ga, drvo pada, palo je. Pa stani ljudi, stani, oj sad. Evo ga, stalo je. I njega ćemo također na istu tu taktiku. Opet motorka kineska ova, ne radi, husvarna. Opet sam pao. A ljudi moji, pa... Da cepimo višak. Stvari, ovo je vrh koji je pretanak za bilo šta. I to je to. Idemo sad ova drva da izvezemo koja smo nasjekli. Op. Kako ja to radim? Znači, raširim kameru. Spustim. Opa. Priklještim. Probam dići. A što je ovaj stroj dobar? Zato što vidi koliko je drvo digo. Digo je cijelo drvo, znači. Samo što sam ja odsjekao vrhu. Sad nam ispade. Dobro je. Moćemo oba dva odjedno. Sad ovo priklještim ponovo. I idemo sad po ovo drugo. Koje ćemo također tako nadignuti. Dosta. Ispustim. Opa. Op. Stani. Ne znaš ko te juri. Uvatim. Malo smo nakrivo, ali nećemo uspjeti, majku mu. Op. Dobar. Koči stroj! Loše kočice. Da znate ko kupuje ovaj stroj, da su loše kočice. Na ovom bufalu koje ja imam, ne znam za ovaj komacu. Ja imam ovaj drugi. Ajde, vrate, rođeni moj. Moram ga ukrajiti. A, ljudi moji, kad drvo neće prvi put kad neće da posluša, znači, najbolje da krknu dole. Šta se da ovo leti, Daj, ovako kratim motorkom. Eto sjeci, rođeni moj. Sad ga zakrenem i krenem ga spuštati i dole, tako, sad ga ispustim, imamo oba, uvatimo i idemo. Gas, ja ću vam ostaviti ovako svjetlo iza da vi vidite šta se dešava.
I možemo se i ovuda spustiti. I tako sad ćemo išla sa ove drva ovdje dole. Ovdje da opustimo. Ajde ispadne. Kad si trebao si natovart, nisi dao. A kad trebaš istovart, opet se ne daju. Daš mi drva najmrža. A zato ćemo je ovako. I tako sad idemo ponovo po još jednu turu. Sada imamo, nećemo sad više od zgora. Sad ćemo ovdje napraviti ova drva. Ova 3 i tamo, sad ćemo to sve sasjeći. I onda natovariti. To je to. Ovo je video malo chill, neću ga puno ni editat. Neću sjećat ove dijelove. Jer rušim drva, vozim se i to. Jedan je ovak chill klip. Da imamo. Da se opustimo. Drvo počeo poigravat, bježi. Evo ga. Sad samo da sredimo grane. Sredili smo granu, jer grane na ovome, drvo cijepamo još jednom. Još jedno drvo rušimo. Evo vidimo šta će biti. Opet zezaš. Drvo pada. Drvo palo. Idemo i njemu grane. Čem držiti gas. Opa, pali smo. I još ćemo ovo usjeći i onda trpamo i to je to. I onda ja ću prekinuti snimanje pa vam se javim dok napunim. Dok napunim ja ovaj bager, struj, to nije šta je već. Sve. Ja sad sam to urušim. Joj. Pojedoše mačke loj. Evo, vidite gdje ja moram gotnut, ali evo gotnut sam ga. I još ćemo vam prikazati kako se trpa jedno. Imamo i ono. Sad, tako isječemo špiceve prvo. Znači ovako, do neki 7 centi ide u drvo, ali ja i više. Ne trebam prosto šuljak. U pilani više i ciljeni drva bez tog šiljka. Snimam video ovako. Idemo još ovo. Ovo je šiljak isjeć. Tako ovdje. Ovo sve će doći poslije naš tim. I sve ćete ovo smjeti. S strojem za mljevenje poslije. Znači 4 koraka. 2, 3, 4. Sjećam za ovaj stroj. Imam još jednu prikocu za traktor. I sad sam sa strojem ćemo raditi, možda će biti sa prikocom neki video. To. 1, 2, 3, 4. Gdje ovako, ove deblje na kraće, ove tanje vamo što su, oni mogu 2, 3, 4 i ovako, na duše. Ovo sve i meterašte, što ostane to
To ćemo se prikocati mi pojekup poslije. Ne mislite da ćemo mi to ostaviti u šumu. Nisam lud. Ko šta je to sve? Sve ćemo mi to nešto meterašte, nešto smijati piljavu. A sad će to otići plani uglavnom. I 4. Ovaj ne moramo. I imamo još ovaj 2 ovdje što smo imali na početku. I imamo ove. 2, 3, 4. Da ga siječem. I ovaj drugi. Evo toga. Sad opet. Odavde. 1, 2, 3, 4. Dobro. Moguće ovo za odjednom. Dobro. Ovo su ovaka drva. Ali ovo planinski bor, ovo je drvo skupo. Sad idemo u stroj. Pa sad svjetla. Okrećemo se. Opa. Ups. Ovo se nije trebalo desiti, ali dobro. Sada se mi okrenemo ponovo. Evo. Ovako. To je to. Tu spustimo, zakrenem. Ovako. Opa. O što nećeš? O ljudi moj. Što da... Evo ga. Imamo prvo upecano, video traje već 23 minute. Ovdje će biti sjec. Dosadnih dijelova. A što je zapilo sad? Ovako. I ovako. Ja se nadam ću u montažu se sjetiti isčići ovo. Ako se ne sjetim, pišite svi Leo đubre. Zeznam se. Isjeći sigurno. I da, izvinite što sam rekao, ne znam da sam se izvinio. Sam rekao u klipu Vota da me... Ma šta me ometate dok snimam? Može malo slobodije. Vidiš kako sam sad na tovare drvo. Zbog tebe. Zapio sam. Izvinjavanja, moja mama i baka i upravo mi se mama belji. Da ostane zapisano na YouTube da mi se mama bela kad sam snimao video 21. januara 2026. Nek neko zapiše. Ja sad kad sam rekao nek neko u komentarima ako hoće nek pinuje taj. Nek stavi sekundu. Sekundu u kojem se to desilo. Ja rekao ga mi se beljila. Ne znam pričati. Evo ga. Sad ovo natovarit. I ovo. I evo ga. Opa. Vidite koliko je ovaj stroj stabilan kad je na ravnom. Znači nema šanse da ga drvo prevrne. I ja tako ću sad ovo dugo radit.
I da vam se sviđaju ovi dugački klipovi. Znam da svi koji počnu na YouTube snimaju kratke, to je meni bez veze gledati. Iskreno ja ne volim gledati kratke videe, ja volim ove od 40, pola sata, barem 20 minuta, pola sata da traje video. To je za mene video, ovo drugo su šorce, brate. Ovo bude kratko, prekratko po mene. Tako da ja snimam ovaj video ovako dugački, po 20 i više minuta. Da. Ljudi, vam se pohvalim da bi sam opomenu od YouTube-a sinoć zbog toga što sam htio objaviti video, ne znam da li smijem reći koji je to video da ne bi dobio ban. Neću reći, ali uglavnom dobio sam opomenu. Me pregledaju oni video. YouTube, izvinjavam se. Nemojte da me banujete treći dan moj kanala, molim vas. Neće se ponoviti više. Tako nešto i... Nemojte banovati me sam ljudi, molim vas. Neće se ponoviti. Biće dobar, slušat ću vas. Šta god vi propišete, ja ću biti dobar. Reću da, to tak treba. Samo nemojte banovat. Ne znam, moram vidjeti da li smijem reći koji je to video. Ako ne, ništa. Ako da, reću. Moram provjeriti. Dobija mi se ban. Ups. I ja ću sad ovo ovako. Napićemo na 30 minuta. Bravo, Leo, konju jedan. Izvinite. Daj. Što se ja patim ovo? Sad ću ja ići po jedan drugi stroj. Viš tamo. I ti isto. Ja ću popraviti, dobro, eto. Sad ću ja doći. Sa ovim mačkom. Ovo je traktor, evo ga taj stroj o kojem sam pričao. A ovo je traktor koji kupi drveće, tako da... Ljudi, pošto je video već nagurano 30 minuta, dok ja to isječem, bit će malo samo kraći. Utrpamo jedno drvo, ono koje nam se prekrenjalo. I to je bilo to za ovaj video. U idućem videu ćete vidjeti nastavak. Obavezno dođite na kanal, ovaj video izlazi ubrzo. I 3 dana, 4 poslije toga izlazi ovaj video, tako da... Čekajte, bit će video. Mislim da ću nastavak snimiti sa drugom. Možda neću vidjeti, drug će biti duže, pa vidjet ćemo da li će mu se dati, na podrigu. A ima rak je i ovo i ono i... Tako gdje nastavljamo u idućem klipu. Imamo već 30,5 minuta materijala. Ne znam koliko će trajati video, koliko da traje. Trajat će dugo. Ne, toliko mjesta na računaru. Tako da, evo, utovarimo ovo jedno drvo. Opanak. Što je Čede rekao.
snimimo. Ljudi, pokazat ću vam, da ne bude leo đubre, pokazat ću vam kako ovaj tovari. Znači na jednom drvetu. Ovo mi drvo jako nervira. A i kontrole me nerviraju i sve me nervira. I mama i baka tu nešto rade pa mi upadaju u sobu i nije dan za snimanje videa danas. A sam je tu za nešto da snimim. Evo još jedno drvo, ne trpam je. To je to stvarno, nemam više vremena. Samo nisam ni trebao uzimati ovaj struj, ali dobro. Stane više drva, jezda je spor. Je 20 na sat. Ali dobro, može proći svugdje. Prolazi kud traktor ne prolazi. Zato je jedino i dobar ovaj struj po meni. Zapeli smo. Otpeli smo. Zašto ovaj stroj ima gusjenice. I ogromne točkove i... Tako da ljudi, evo imamo 32 minute. Ja bi ovo strpao sve u jedan klip, ali mislim će biti dosadno vam. Evo još ovaj dva ću natovariti. Kako se nisi? Joj, opet ovaj farming zeza. To dobro zeza. O, kućeš! Izvinjanja. Da vam se svidio. Ja svađam se drvetom. Pa izrezat ću to kad sam se prodirao. Opet malo ometa. Pogrešna tipka. Što sreća pa ne znam dobro komande. Izvinjavam se što sam se sad prodirao. To ću vidjeti s tatom, mogu ili numutati ili nešto. Vidit ću. Ali nemojte zamjeriti, iznerviralo me drvo malo. Tak znam se nekad iznervirat. Ali neće se ponoviti uglavnom. Ali dobro, sada ne gledamo moje greške, rekao sam da je ovo, to je to. Tovarili smo je već lijepo. Ljudi. Ne znam da li ste vidjeli, ali ovo je bilo blizu. Ovo je bilo blizu od prevrtanja. Tako sam se lijepo sad mogla prevrnuti. Dobro, nisam. Uspio sam ga zanijeti na drugu stranu i spasiti situaciju. A ljudi, evo na 35 minuta smo, na 40 ću. Nisam cicija, imam vremena sad snimat. Ovo je dio drveta neka koje smo skidali gore. Kako ova grana leti, to niko ne zna. To su mađije neke. Pa lijepo smo već ljudi drva natrpali. Ali... imamo još 5 minuta. Dobro, možda ovo i stanimo s ovaj jedan klip. Staće mi, ovo ću jedan klip, da ne budem bezobrazan.
Ovo će ići jedan klip ipak. Pošto evo na 36 minuta smo imam još malo drva utrpati. A imam sad vremena, imam inspiracije. Sa drugom ću snimati nešto drugo. Drugom ću snimati drugu igricu potpuno. Ovo je ljudi među prvim ovima ogromnima koje vozim s ovim traktorčićem, ali dobro se drži. Ako ima ovaj teg nazad ogroman 1600 kilograma, malo me nosi, malo više. Evo nas. Kipamo. Da, i taj drug svoj ću snimat, Đuro, on me jedino i podržava. Subove su se drugi, a on jedino vjeruje u mene. I upozorenje na druga Đoleta koji je pisao komentar da pripazi malo na pravopis. Pošto je napisao u komentaru malo van pravopisa. Danas sam se smio na srpskom. Ali dobro je. Nema veze, svakom se desi da pogriješi. Nije niko bezgrešan. Opa. Evo, pošto ja sam trenutno griješim tipku. Tipku koju trebam kliknuti da bi ispustio drvo. Sada ćemo mi ovo potrpat. Sve to valja, to oni za ogrjev. Ovo veliko nek, sve oni ono prodaju za ogrjev plana, otpadke. Ovo što im valja nek sebi namještaj. Šta im ne valja nek prodaju onak. Nek bace, prodaju kompostani za ogrjev ljudima. Nek nešto urade. Nije to do mene da im prodam. Oni nek rade šta hoće, on sad mene ne interesira. Kad dobijem fine pare za to, boli me ovo za njih šta će oni sad njih. Evo, ovo je najduži video na kanalu. Pišite mi u komentare ko gleda, molim vas, koliko god odgledali videa, stavit ću vam možda pinovani komentar. Znači napišite mi da li vam se sviđaju ovako ovi duguljasti klipovi ili su vam bolji i kratki. I naravno ostavite like i subscribe suncelima. A nisam džaba snimao. Sami gledajte. I pregled ne znači, komentari, sve. Označite da vam se svidio video, podijelite ga sa svojim prijateljima. Možda se i njima svidi, možda ne. Priča prosječnog youtubera sa Balkana i svijeta. Opa. Da, šta ste radili danas, opuštajući video? Ovo mogli raditi na live. Pošto uskoro palim live prvi na kanalu. To nisam trebao reći, ali dobro. Palim live možda i za vikend. Ako mi stigne nešto opreme što mi treba stići. Možda i za vikend, znači. A možda ne. Vidjet ćemo sve do kurira. Stiglo je do kurira sad. Kad će on to dovesti nama, ne znam. Možda budem live čak i kad mi drug dođe. Ajde će mi 2-3 sata. Sad šalim se, 2 sata jedno. Nećemo baš 3. Tako da, bit će ludo. Evo na 40 minutu smo, nemamo još puno. A fino smo i natovarili drva. Imamo ovdje još 3 komada i tamo 1.
Ajde, trpat ćemo ovo debelo sam. Sve ću natrpati. Pošto je duži klip, to bolje, to više reklama, to više svega. Recite mi, pišite u komentari šta da snimam, radit ću saslušati i objavljivat ću to, šta vam se sviđa, koji vam se sad najviše klip svidio od ovih koji sam zasad snimao i šta biste volili snimati, ali nemojte mi sad neku igricu koja košta 150 eura, na popustu. Nemam ja toliki budžet. Ili da ne znam, ja kupim nešto pa da unboxam, nešto. Normalno. I nešto ima smisla sad za kanalom. A nešto ono što nikad nisam ni spomenula da ćemo raditi. Sad ne znam, snimaj sa nekim youtuberom koji je milion puta jači od mene, mi je potpuno drugačiji sadržaj. Jer što je on jači? Nije to toliki problem. Što ima drugačiji čovjek sadržaj? Naprimjer da se Dr. Hapnjeme, ja volim njega gledati. Da kažete s njim sanjam koji čovjek radi svoj posao, on je poljoprivrednik pa snima to usput, ja uopšte nisam baziran kanal na poljoprivredi. Nego na igricama, uglavnom na igricama je to. Biće poljoprivredni klipova, ne mogu reći mi sadimo baštu, kad sadim baštu snimat ću. Bašću. Kako vi govorite? Pišite također u komentare. Pišite sve u komentare što vas zanima o meni i o sve. I napišite mi u komentare da li bi voljeli jedan dok malo otopli istorijski video, pošto imam neki podatak, a ja volimo istoriju. A nešto sam našao skoro neke dokumente njemačke i banovaćem YouTube, ako kažem, koje još što su bili sa Šutićama, partizanske i tako. Evo ga. Oj! Bravo, Leo. 7 sekunde, ljudi. Da sjecnemo. Ovo cijelo, ovo možemo. Tanko. Treba ovako trpati, dobro. Kad sam krenuo. Tako, ja gledam zašto se neće krenuti, držim Q. Linjave. Ja ću ostati igraću da radi, pa će biti jutro u idućem klipu. I ljudi, evo. To je bilo to, imamo još jedno drvo. A u idućem klipu očekujte još drva ovdje u farmu 2015, a trebalo bi kupiti 25 najnoviju. Pa se neki priči sa tatom, pa vidit ću. Ako nisi skontali, tata je kod mene Bog i svjetinja, njega sve što je na kanalu, to on odobrava. I mama se nekad gunjao. Tati, ako se svidi video, gotovo nema se šta bunt više. A tata, ja se ne da toliko držati kanal. Drži sam zato što sam imao mlađe od 13 godina. To nisam trebao reći. YouTube. Nemojte mi banjati. I nemojte mi još opomene davati. To se rimovalo. Nije se rimbolovalo. Sad moramo ovdje zlugari, milice. Što su ovdje? Opaki. Mene sam kažnjavali jer sam sjekao tuđu šumu već 3 milion puta. Tako da sad se popnemo ovak na drva.
palimo motorku i to smije neki 10 centi preći drvo van štica, inače nesigurno. I kaznu što nisam osigurao drvo ću platiti, a kazna je skupa. Znaju zacijeniti ako je raspoložen i ne puno ako je raspoložen. I da, ako je neko Italijan, nek se ne pecar baš na onu priču moju o Italijanima u klipu Eurotraka. Šala mala velika. A i koji baš me boli uvo. U World of Tanksu. Šala mala velika. Šala mala. Ne znam što vi pišu, tako mi se. Kako ti se ne sviđa, ne pišu, Leo, ne sviđa mi se to i to, mijenjamo. Ikakav problem. Ja radim ovdje za vas, da se vama svidi, a ne što se mene sviđa, pa je tako. Za vas snimam, pa vama ću udovoljiti onda. Šta ću snimati, tako? Logično. Ja bih rekao da je logično. To je tako. Evo jedan Uvijek ne pijem na oči sve. Eto, tu smo već poprilično smo i puni. Kao što možete da vidite. Sam da ja sklopim ruku od stroja. Ovo bi mogli ljudi otići prodat već lagano, ali neću još, nego ću je baš punu. I... Bravo, Leo. Bravo, Leo. Genije si. Eto, ljudi. Nemojte vjerovati svašta. Nekom čovjeku na internetu što kaže. Ja sam rekao, sam htjela reći sad da sam profesionalac ovome. Kao što vidite nisam. Ima se desi greška. Ko što se sad desila. Ali dobro, nema veze. Motoć lijepo drva. Tako da ljudi, evo 48 minuta je klip. Vidimo se u idućem klipu, ostavite taj like, subscribe, šta vam je teško. To je vama sekunda, meni mnogo znači. Ovaj video snimam sat vremena. Tako da, čao i vidimo se u idućem videu.